ibona basusumsindo sana bafa ibona bakalindaba. Sanibonani nyanamukela kuhlelo Ezakithi TV kusiqephu sethu somaskandi ibizo ngumcasiseli isiminyaminya sentombi zasemzingwane exhibeni kwakho kwakumayabu ekhaya ngibuya phansi lekhezi namhlanje la ku Ezakithi TV ngivakashelwe ingqalabutho kwezikamaskandi sawona khehle lidala sabona mfana uncipho njani yaphila krawo hawu iyaphila inkuzi ngugama lapha iqhawe lasekhezi nakho ke inkuzi yengugama iqhawe lasekhezi mfowethu sihle sihlalo odabeni vele angifuni ukuthi bathi kuphozisa amaseko asiphozisa amaseko qhawe njengengqalabutho sesiuhambile madoda umango kamaskandi since kule yaminyaka ko 2012 sengabafana ubona manje sesinentshebe impela sesamakhehla Sikukile awukhulume nje ngomango hey engakutsho ke bantu bakithi ngingujuni mfokangwenye omela amabhukudwana umsunguli wamabhukudwana ongumunye abantu okudala behamba lendlela ongobunye abaqali besiziba bendaba le ekamaskandi esingayo namhlanje komthwakazi ngase ngisho ngithi ngicela ukubonga kakhulu amatini bakithi isupport abasesinikeze yona baqhubeke njalo besixhasa futhi besikhuthaza noma ngabe mhlawumbe kulomqanso okhona esibhekene lawo singabaculi kodwa ke mina saqala nje ukuthi ngiyabonga ngugama ngiyakuzwa qha kodwa awungichazeli kahle ngoba ukuthi nihlangane lamabhubhe samangaki lapha endleleni nihlangane lezingwenya ezingaki lapha endleleni ku right up to 2020 ngicabanga ukuthi mina uqala kwazi amabhukudwana kwaku 2012 sise Boyzen yeah 2012 so kwenzakala kanjani engakusho ke mfoka ncinci angeke ngize ngiqamba amanga kulukhuni kakhulu nxa ngabe ubuya kule region yakithi nxa siza ngapha kwezobuciko kwezama arts kunzima kakhulu ngoba ama challenges akhona kakhulu vele a influencer I background kakhulu nje ukuthi nxa ngabe ucula ukuthi vele sisebenzi phecelezi immigrant worker akaze kwabalula kuthanda ukuthi ngabe mhlambe senza ukuthi sikwenza sihlese emakhaya ngakithi ngabe kungcono kakhulu engakutsho nje ukuthi ke kusilela kakhulu ekuthini uthole uxhaso lwanele ezimalini kube nzima futhi la ukuthini abantu baku understand lento zama ukubenzela yona bacabanga ukuthi mhlawumbe ubona bafanele babukele wena kanti ke kufanele babe yingxenye lento yenzayo uyangizwe zama ukuyichaza kusho ukuthi umaskandi kahle kahle ngendlela enudlala ngakhona nisho ukuthi uyithi kahle kahle uyikuthi usho nathi we are part of that ukuthi mayikhala ingoma lapha amabhukudwane chayistikitsha kumele nawe mawuhleli ezitulweni lapha etheater usuku umchayistikitsha you are part of it kunjalo vele umculo lo esiwenzayo ngoba kuthiwa i-traditional nje music nje kungoba kuyinto eyisiko ehamba nesiko ehamba nomsamo ehamba lendabuko yakho so ke kuthanda ukuthi abantu bakithi bakwamukele ngaleyo ndlela lapho kungabi ngathi babukele umuntu ovela khatshana ozobahlabelela hayi kufanele babe once baqala babanjalo abantu hayi ngicabanga ukuthi into eziningi zingabalula ngiyakuzwa kugama uhambo lwamabhukudwana ngilubonile nami isikhathi esiningi kuze kwaba nesikhathi sokuthi kushaywe ingoma eyayinzima kakhulu ethi amaphoyisa asegoli awungitshele ngamaphoyisa asegoli le album wona ngifuna uncipha uyazi yake yasidalela yasidalela ezinqosho lapha amapholisa lawa waseHebrew esefuna ukusigijimisa lapha lesifonela ethi ngikhiphe icassette lami ngilikhiphe emarket lapho ngoba yalingathi ligudla bona kakhulu kanti ke lapha mina ngangikhuluma ngento engangibona yenzeka ukuthi ke ama volunteer ayesezenzele abantwini bakithi ngoba thina sizintandane phela la kunjalo into ayisenzeka lapha nathola bedizisa uthi noma unephepho usubanye udiziswa kodwa hayi ayiqeda nya akhuzeka ngaqeda nya ngacha ngavala kusho ukuthi ngoba sihleli nje manje egoli seliteleke manje sengikwazi nje ukuphuma ngamapatapata ngiyethengisa inkwa kungenxa yamabhukudwana ekhuza amaphoyisa aseHebrew kahle ugcina ukubotshwa wena ubotshelwa nje iphepha ubuzwa nje iphepha kwakaphumi amaphoyisa asegoli kunjalo ke mfoka baba ngisho noma bezama bengifonela bethi ngilethe icassette lapha epolice station ngala ngathi icassette itholakala ku5 lo April yiko bazathola khona balithola ngathi balithola balithola la bekusasebenza ema-CD lingakaqhatshwa ku TV bekusasebenza ema-CD balithola impela icassette ingoma yamaphoyisa asegoli impela kwaba ingoma eyagqugquzelayo kakhulu
kwenza ukuthi kwehle impela lokho kwamaphoyisa kodwa ke nkuze ngugama uyawubona ukuthi umthwakazi uyisizwe esikhulu kakhulu so nawe njengomculi khona okubonayo khona owukufisa yabona njengomculi nje usewumfana ukhula usemakhaya ulusiyinkomo lapha eMariloga ubani nje owubukela ukuthi ayi nami mangaba ubani ngicule ngalendlela njengoba manje usumculi ngiyacabanga ukuthi khona abafana abahleli lapha esanetheni emakhaya abantu babebona amabhukudwane bethi hayi nami ngifisa ukuba uJuni wena kwakuhamba kanjani engakutsho ukuthi ke njengoba ekhaya lapha sisakhula sebancane kwakudlalwa kakhulu ubaba uGolide umzwa ngendaba uMajayivana umuntu wayekhuluma ngathi khuluma ngobulawayo ekhuluma ngobunzima ahlangabezana labo ekubulawayo yikithi so lwababa loya nguye wangenza ukuthi noma namhlanje nje ngihlabela uMaskandi kodwa ngiuthanga ngisitshikitsha ngoba laye wayefaka inquzo yibuyithi bethu phela eyenzima shay campus dance inquzo vele izabelo zonke ecishe lapha ngakithi akekho umuntu ongalagabazi eligidi inquzo so ingakho lami ngase ngithathela lapho ke mina ngase ngibona ukuthi hayi mina ke inquzo ke angiyazi ngoba hayi azange ngivele ngisebenze ngase ngithatha mina ke ngachaya kakhulu isitshikitsha ngisendume ngaso kakhulu hayi ngiyakuzwa Khehla ngiyakuzwa laphana ubaba uGolide bathi ayithi insizwa lapha yamabhukudwane if kwakusenzeka yayizoba uMajayivana wezoshaya inquzo kungakho simbone namanje elokho eqhubeka umfowethu eshaya isitshikitsha okushuthi iyamchaza lento enesintu phakathi sibonge kakhulu laphana ezakithi TV uya lapha ku Facebook uthi like ezakithi TV uya lapha ku YouTube uyo subscribe usilandele thina ngisasekhona isiqephu sami sokuqala ngiyabuya sanibonani kuzo zonke indaba lapha engabe likhona yithi hayi hlalani nethezeke libukele ezakithi sohlala zilenzele okuhle ngaso sonke isikhathi kuzana bafa ibona basusumsindo kuzana bafa sanibonani siyabikelela njalo our second part isiqephu sethu sesibili ezakithi television sisahleli nayo lapha inkunzi yengugama ebhonga noma behlahlela Fokangwethu siyaqhubeka mfowethu ngohlelo uyabona ukuthi manje kwenzakalani la sibi lockdown uyabona ukuthi umhlaba wenzani uyas affect futhi ngama artist kakhulu ma ube kwenzeka le quarantine yathi fika yaku quarantine nje okwelinye ikhola nomunye umculi wakithi komthwakazi wawungafisa ukuthi utholakale kuphi ungaphi ngaleso sikhathi unobani ngathi ngithi ke ngafisa ukuthi ngabe ngaqhorantana nobhuti uJace Marabi indlovu enkulu majaha umjayeli hayi ngiyakuzwa uJace Marabini ngiyabona wena insizwa lapho ucula uMaskandi uJace Marabini ushaya iJace yile kwenza ukuthi uzufisa ukuthi uquarantine nale ndoda ende kangaka ngoba nibade nobabili hayi ngoba sibade kodwa umfoka kamjayeli yabona luyabhuti kahle ngisho ngithi uyi living legend amen ilimi lesikhiwa living legend ngikhuluma ngabantu asebekwenze konke babona konke still wasisekhona ubhuti uJace ubulawayo umele kunzima iminyaka ngicabanga ukuthi kukhulu bengakufunda ngalo quarantine lona kukhona okuningi kade ngingakufunda kulo luyabhuti sengibaba kodwa ke ngibhuti ngiyakuzwa Khehla ngiyakuzwa impela siyambongela kakhulu lapha ubaba Marabini ukuthi abe yisibonelo esihle kakhulu kuwe kuze ngugama kuze ngugama asehambile amabhukudwane ibanga ngoba siye sakhuluma ngamaphoyisa aseGoli kwakhona uGiyam Mthwakazi from 2012 le makungenzeka ukuthi amabhukudwana kuyafika lapho aphela khona ngoba siyabona ukuthi noma ungasuka lapho gijime ngoclaim usiyale uyashintsha abe ngumoya phambili akazi ayofika le ko Faraday lokho engukey so makungenzeka ukuthi amabhukudwana athi la ufuna kwenzakalele uqhubeka kusiya phambili mina mfana oncipha ngilomuntu lona ukuhlabela lokho akusikuhlabela kokunandisa kuphela umuntu lona ongathi ke olesifiso sokubona
isizwe sakithi sidlondlobala sikhula yabona kakhulu ngakho mina ngibe ngihlabe lezi ngoma ezinye ezithinta kakhulu umsamo ngiba spiritual kakhulu mangithi ngiyaqonga lombalo lapha yebo so kakhulu mina ngifisa ukuthi kona abantu bakithi baku understand bakunanzelela ukuthi thina sisebunzimela okungakanani ekuthini ke abaculi bakwazi ukuthi bahlukanise izinto ezibulala isizwe sakithi lezinto ezikhuphula isizwe sakithi engikuchazayo ukuthi mfana uncipha ke ngoba sikhule nje sonke esitulo maskandi kakhulu sibona omaskandi abaqhamuka kwaZulu umthandi emanqubeni kokho so ngifisa ukuthi abaculi sithathe lokho okungasebenzeli sengakhohlwa ukuthi thina siqhamuka ngayo futhi ke sisebenze leyanto lana ukuthi kuthiwa ngesikhiwa unique ukuba unique ukuthi mawuqala ingoma kwazi ukuthi ake umfoka noncipha lona ngingabudingi kunjalo ukuthi uthola ukuthi umuntu lapha ekhasi lengoma ezingu10 unumber 1 udlala lapha engathi ungale unumber 3 fana ngakudingi ukhumbulisa nekuseni lapho kuya khona kunjalo ukhumbule kunzima ophakathi kwabo wena nomndeni wakho lesizwe sonke jikelele yebo kanti futhi ke ungacabanga ukuthi istyle esadumisa omunye umuntu thizeni yiso esiphilayo lawe indlela ohlabela ngayo okhipha ngale iphimbo lakho iqondile kuphela nje wena ungazimisela abaculi bakithi lapho isase kubaculi bakithi bese ngiza ngapha ke kubalandeli okuyibona ke abelungu bethu laba abakade sihamba nabo abalandeli bakithi ke komthwakazi ngiyafisa ukuthi ke ngikutsho lokho ukuthi lapha basithi abalandeli usho abalandeli bomaskandi noma usho abalandeli bomculo ezeholo abalandeli bomculo ezeholo mina kakhulu nxa ngikhuluma kakhulu ngokuhlabela angiye ngingaboni ngingathi umaskandi kodwa ngoba ngumaskandi abamaskandi kube engisondelela kakhulu abalandeli angithi engakutsho ngabalandeli bamaskandi labomculo wonke jikelele abakithi abakunanzelele futhi ukuthi bangathathi lezinye izinto abazibone kubanye abalandeli okukade bona vele behamba lendlela yabona njengokuthi kona uthola ukuthi singabahlabeleli kanje uthola ukuthi nxa sihlabela njengesiwa sigiya bese ngathi siyana bese abalandeli bakithi abakuthathayo lokho bona bekwenze kube yimpi akufuneki lokho ya uthola ukuthi bahamba sokuliyokwa ngempela abantu sokuzingelwana nangezibhamu into eyiqale ngengoma asikufunda lokho lokhana ke into ezasibusele emva kakhulu abalandeli bakithi phela bakwenza bayakophisha ngithi sidlala inhloko laphana ngixoxa ngengoma ebethathe lokujeni into ngikhuluma isayithumela umunye umfo esitabela esisonke la kumaskandi engazi ukuthi lo mfowethu leya sizwana kunjalo sengathi sizwana sonke beqabalise ngifuna ngibantu bakwazi ukuthi singabaculi sonke komthwakazi sizwana sonke jikelele so ke inkinga kubakhona abazabangena phakathi ikakhulu abalandeli abathathe izinto ezithuthukisayo noma ngabe mhlawumbe ufaka ijacket amabhudwa noma ufaka ijacket kaGwazi awungasenzi sibe izitha kunjalo yebo thana ukusizayo ukuze lathi into yethu ifiyo lelezinga laba ya esikope kubo njani bathela kuze bekuthanda sebekukopa yitho kuye kunjalo kuze kugama hayi isikhathi siyadleka khehla ngicabanga ukuthi uyibeke yazwakala khehla singakahambi angeke ngikuzwe nje umemeze nje kancane lapha abantu bebuza ukuthi ngihlele nkuze kugama impela usho ukuthi nomuntu osekade wayigcina ingugama ngoba naye corona nje ivalela abantu azi ukuthi ingugama isekhona zasha phela khawula sekhezi inkuze kugama sidimoza mntu ufana semzima dabunda ukuthi ngoba ngoba ntule ekhayekeze bari kwendela amaphisa kafela shiqi yazi ingugama yazi ingwenye ngisho njalo phela ikizimide ngoba isho bade indlela lamakhasikade adinga amanye amazinga phasi amaphisa la ngikona shiqi yazingwe hayi kunjalo insizwa bathi insizwa yazakala ngezibongo sibonge kakhulu bakithi ezakithi television uye lapha ku Facebook uyosilike ulilandele ipage lethu uhambe uye ku YouTube uyosubscribe ukuze sikwazi ukuyikhulisa into yethu akekho ozosenzela yithi esizenzelayo ibizo ngomcasiseli isifinyemnye sentop sasemzingwane exhubeni kwakho kwakho mayabu ekhaya kule esalethela ngithi ezakithi TV ube nosuku oluhle nginethulela isiqholo ingane yastelela umfana wesifana umfana yaka